Dano utimo nomination ya acholi. An ki ko ma tika lokke. Atiki gen no wang ya mero be chairman pa acholi parliamentary group. But acholi agenda ti kwene. In mi timu nomination in la bol kui money mai tikin pinyi ngo madong ti plan pe acholi pe mwara beach mabino ni 2021 2026 2031 an ki nel na chalo donga ti jemi a beach yel nyo abero bangat mo ke ken ma wonu bi yero mi cherry parliament mi archuye mi achiel mi ar ki chul diai ki jemi pa choli murwen acholi war debt claimants la kodi lok money ni ma president Museveni tika waini ke mi dian a beach pi house wala chela ni doga chela ke mi dian a beach ke wek lok man me cholu dian pa jomurwenyi 1986 87 ni lok ma in ngat ma me tika bir ka chui parliament premier ye pien compensation pat ki restocking pat ki rehabilitation kama utaka polisi go in mi ar ke choli in pe ke chol wa jomo bere ka nano weng so kaka mende te akati ki plan mimi inu diya beach i house ola chela eni wa jolo bat pige cholo jo ma jemi gurwen pian kit ma gamena tika timne kere ni kadongi mi diya beach pa house all jo mo ma jemi gurwen dong loke do bet pe men agenda na machiel agenda na mario balalo wano beri campaign ni balalo must go ma an ma loni abedo commander in chief wa president Museveni kikomo meyo executive directive ni balalo miaro akul diai pa balalo mano ti acholi ti akul ali ba par chel lutela wa mi office eni no nan kwere akul ali ba par chel balalo chako moko mago go chero straight way Congo karano diai ma kiti gwakna ya acholi ni diai pa M23 now pingo ko beri lori peke ka lutia na acholi mukane dong kitika choe diang nyingi ni diange kun ngata be pewa kelela. So ngatumo ikeno be in parliament. Part of actually agenda and balalu miaro aho weng ki actually dok be miaro wa yegi na command utemengo ya nyim Canada par lo ya noya pian red magete kwanye kede ngom pat men agenda mario agenda mi ade goody ki guma right olanya Jacob doto no loke wa logo ni goody ma aki Bobby karki dek la logi awere la gile raj koko kilak chero kere wa paton wa kara moja mier ke on lame ye ento gudi ni bo kilomita 100 ke para bit mi o wa ya gikene onyo lam bo lo gulu Kampala now meno gamente mi Uganda peromo piano be mieto lon ka wa chere lon machalo World Bank no ke mer kwano wel motaka makaro kenyo nero guri eno ni in ngato mo ke ken mai biro ka chung miara ke nenne ke ribu dog weke on lama ye mi ari o guri ma ki guru chero palaro o wa kid guri ene mer lam mi ade guri ene ni madong wa gamo lon nero ma aki apaj karo ke lera biro karo ke pora biro gekwa chole bu miara tiche tu moko pen lone wa gamo wa chon ni karo wani beno no one man wati parliament wati alok ni burema ki pajule miaro bino kat ki pa de town o cherla de no joining guri mano cherro kara moja ni kawar yele pi guri eno ni work road network ya choli ubed mabe inde beda koko chan pen gina down mera ene guri meno must be clear on the chola agenda me and when might one more ti parliament wagama lon magloni badea lon madit manaka yang Uganda chake make gama lon madit make be chaka cholenge mwaka piara bi lon mi chwalo maji link tweet ki Paul Cementi ni miara sub county headquarter weng mi Uganda miara bed ki mach mano mache o ki Paul Cementi acholo winya wunu manti lon kada maji o sub county headquarter mita mia dek ot mo ken mati kenyo kono gang kwan kono mita mia dek weng miara ki kumach now ko betini inone sub county mo kete achwalo mach ki Paul lutela wanano kwene chalo ilatanya mach tika charo ki Paul iugom mach tika charo ki Paul so kakaye ni
miara jo mau bi dugu I parliament acholi agenda miara kenani ukati kany maleng we kara majo oi sub county headquarter weng bulu chak welding lonyo yini nyayo ki keni lonyo yini nyayo ki keni ka ite korre politician binu mini ali miare o meno konyo kwera konya te ki guri ti mabe te ki pi ti mabe te maji linkwi tie undo mede ki koko chan man maro kati clearly ya choli political ngo agenda mia gikine kitung borra chalo donga maka pe miaro dugi ya choli watimo operation me maka miaro don ching opera do be bere chala la gwe ka opor wi wat mangato mo fo en pe goy wi pe ni opor mabe mada wo yele lo ka maka mano ke ngolo ki powers wo tiu ti ja choli ki kome maka pimiera udugi ngo chien te ki dung environment ti mabe yo ti mabe gin ti mabe don lobo bibiro ngo ya choli donc ana logo kila did mo mati level of general o wachani pegoti ya choli pien lao o me manifesto gi ki president Museveni ka ke wenga president ubini district gi me manifesto wa mero gurieni wa mero ngoen wa mero minister en wa mero permanent secretary en ni agenda pa choli mo peke lange go me meg a winyu be mo ngemo ni mi ro ke gudwa o kwaro go dug minister dana di mo ber RDC dana di mo be cherga tije embassy South Africa Pretoria New York lo tiana chola di mano ke be kwanyo ki campaign causa di ma ke be miye ka choli gudi mene en no mer ke kere ye ching chi donge wani wan wa be wo ku wa ke Museveni bat ku be di polo tela ngan man tika nongo mege ngan man de yenyo mege ayele wa nong minister na ko so local chudi political agenda mero dug on the lam line loka ngom loka mach loka yo loka maka loka chuli nongo ti I government man miero beto ngo clear ma enoni compromise mo ke ken ngo pege ye apoy mata